Makuhe Pak Ustaz, akataku joka kuhe lo kawas sama guru mengaji. Iya maku toh. Oh iya Andi, magalo itu kalau mau kia guru. Iya Pak Ustaz, waditonai Pak Guru tentang agama. Pak iya makuralade Pak disengeku. Iya maku toh Pak Ustaz, Pak ada nana po iye. Ustaz. Pak Ustaz. Wah, bisa kayak sadaku ke becu, udah culina ke banta. Nih gak sih gora-gora. Mate nih, peta jeki. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Aja mau Pak Ustaz maka dan kakakku heda? Iya, dema tuh apa dangi? Masuk apa le jolo mite dah? Magangare sih ro. Pak Ustaz. Iko si beta jeki. Iko jauh kaki bola na tawe. Di gora-gora, ma bersalaki. Isa-isa ya ro. Tanya na tumbok nana. Jewe apa macam Pak Ustaz? Lo mana berseleng, tapi UTS si jolo, maka dengke ketawa to deh. Sandeni uta metono gitu, langsung metona maka dah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga si pale mo ala jok kamay. Ada to sa din nang kaoli ki. Deh mga Pak Ustaz. Lo malu kecil-kecileng ko, Pak tiba-tiba setiap mompo dan iko. Iya, kami tuh milori. Nama galau makas itu yang kalinga. Jewe memosi Pak Ustaz. Asa pun dah memang kona, kedai aja mulai ada mari nyarang. Maga nih, tekan namu na bisa menre teh. Tanya nyarangi ma pendek tekanang. Iko. Kita nih kare. Iya na tulo na fitnah. Are ngeraki Pak Ustaz. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi, nona muno ko he? Aji mah pak Pak Ustaz. Banyak tuh aku lo ke kue si mataloma bawa pedeceng. Paku bawa nih he. Melo tulung aku idi. Petajeki yang terhormat. Ku dengi lesu nih yolo supaya menyemat toy pak kalinoku. Puah, Pak Ustaz. Jadi musir nak sana ye. Demo usir ki petajeki. Usuromi jolo mede. Si puagai. Oke nih Pak Ustaz. Berhubung ya to geloka. Utarimi itu permohonanmu tanpa syarat apapun. Mana kata galo pawalena? Napa kumita? Oh, berarti napa tatu runtuh Pak Ustaz. Dale tatu. Iya, napa kutongeng? Tanah podo dena runtuh pemeng. Ni memang we iro. Peta jeki sama ya ro. Aja nama rukan angkali ngama sih ki. Oh. Yolo Pak Ustaz. Mana kata lupa sasan lama kun rekue. Nambah nuru peneliti aku selama 10 tahun. Ya kok sedih memang kun re lalana saya di bola. Berarti si pasa misalnya lama kun rekue. Apa ya sih saya? Kemana yang kemaramon rena lapo? Hi, mana kayak mana lo miseng? Nah iko pedaki, deto kapan na tambang aso girta. Lesun apa ya lo Pak Ustaz? Tapi ingat, teteh tuh selidiki gagah. Pata jeki tongeng. Nah, tenir Pak Ustaz Dewi Itai. Lesin pata jekin di aman nih. Oh iya Pak Ustaz, ma permisi tona apa le yolo? Permisi nih Pak Ledi. Awah, nak kata apa bosi? Aja sanu aja ya lo puna sandal air. Dikles kalau mandi kembang. Ma permisi na Pak Ustaz di. Mana kalau oke lesin bosi-bosi ya? Pesan nih Pak Ustaz, Pak Deto nama Raja Lada, nala butonnya soe. Oh iya. Kan ibu Rahma.
Karena tate, pandre mana meto masa pingin mulesu. Ye tahu pandai mana mua. Ku semua. Nula masoma kepada pak mating kerolo pemuang kelingon naro. Tapi dia menabi sejari purana mandre. Bawa lebih paciran nguai. Oh iya, ya baja pacar metoni wai. Ku perlu to baka metoni kunan apung pandre. Demi cemeno aku tuh, mi baca. Jika kami cemete dotomo. Hi, dongo peta kue. Pur ko semite tero cemena sebunga lena. Memang dengan kuita tero ceme sabungnya lena. Tapi ko to ceme rempe jutuno. Nulen apa aku mi itu matu apalagi aku mau apa aja beli bali. Wah, apa sih kayu? Bawa si tensi. Nanti purtoni pandre. Yeta, purmane nu pandre. Iya aja bawa di pur mandre. Cemeno boleh gati napi atau si pak loka agama lulur Wah, takut. Letih itu luluran. Kamu cuma makan itu. Batu salam nih gue soal lele. Dia mau lupa mapan no. Napo ko moto cok. Ko tengah maku kutu moto. Capu dalem ni to mama anu. Untuk tu peleta deh magama anu perkai. Jadi deh magami to dalekku. Nana ye. Nala ni madongo, nala ni pabali-bali. Warekada mi robun tali. Wata jeta, pia macam dongo, macam tu beli bali. Pak, penyakit keturunan ya ro. Kalau aku macai, acerin lemu. Iya di. Cok to. Teks pula joka. Melelada penguju. Nanamu puramu cemete deto Dia seleta, anak muda. Lagi aku jalan-jalan. Cok, amun tu menjat apa mu ku ceme-ceme mu ko. Tete tombe menjat apa mu. Tapi di tos mu gelo-gelo bomu. Dia mau lo cemeta, pak hari libur ri. Jadi nemu ceme kalau toka apa libur. Iku ni bawang. Ku perlu libur tona kama nyawa. Apa sih ya? Tapi lepas pandai sepingin dah. Baik udah. Seperti biasa. Tetep ni cala to lain. Oh kini ta, saya kulak deh. Assalamualaikum. Teh poli ko, matanggal ada. Boleh kuma boleh bos. Tengah kah pak? Nebur ngalo udah kau nandre maku. Mana ketua si prema mati do nandre. Mas kalelo kiwe bos. Pak berita penting nasu daripada iko. Gagana itu ya tilu malah. Mega baca. Iku bos mambas ki. Mega baca ko tuh. Mai, pada jawab mana sapa dalle. Beh, ada sedikit jam tuh bos. Mulai mumpul sama aku tanah. Nama pejabat aja jemang utamata. Jadi saya sampingan mi. Aja na bos siapa aja. Lebih jok mas sangki. Ama. Dia tulis si jagru. Dongo penana ya. Jika sejarahna prema jok mas sangki. Yampi bos saja nanti perema. Menteri pada Rosni. Ama. Alala topa. Mana ki kilometer kak? Nia bos gue. Iku karyawamu. Aja na mega bacamu. Aceh bawan no. Dia wasa menggari jok ma pajak bos. Nah setiap pengki pajaki tetap ketolong. Napa nih di bos mantu peremang? Beli kalau mana ki hati si jagru. Wajar ki kalah kak. Payaman tinggi preman. Bebas tes mak. Dia tahu pernah kuace pendidikan. Kencawe di bos, pak prema ki, pada mata penjae, jadi mana sen itu ikala tutu ki. Mana kemasan? Makrwi itu ke televisi bos, ikala tutu penjae, kalau ki pekale, ante ditolo ki. Bela ya tulah dongo. Kurata ro, jadi teteh kala penjae. Kuhe, inggelu mata roi. Nia bos. Tapi buktina tuli kalau tutu tomiat pak. Kebetulan itu biasa kali ki. Yes, soy belum tentu. Aju yang putus sama aku tuh. Maku itu saya pernah dui mawatang.
Joko no, Meng. Pak aku dewe sih tahu kamu. Cuy. Bos, teki wala jokke. Dia to ito di paja he. Cuy bawan no. Katu ala Joko itu kurate. Kasi malat tuwa ko yan kada ni gagay. Gumito pun na bos. Ano na meta tahu Berarti pun na to matulay malay. Nule Meng. May wala tayo kan sapa sila ini. Awah, lo kamal pa pa sapin na. Kalau pelali sapa cek bangku. Ibu bawanya deh. Au, masola si Rama. Untuk lalu si kuku he. Mana sencal lah. Meh. Lebih remon mandre daripada tulis si Jagro. Pedih baca apa nah? Kalau icala tanah tuh, Roy. Hei, kalian sudah. Tadi antre babangnya. Terima kasih banyak, Ceng. Iya, sama-sama, Ceng. Jalan apa lagi dah? Oke, Ceng. Kalau stay mapan gitu, Kak. Kak. Oh, Kak. Teh, si Joka kakak aku udah gamet teh. Dia tak gago ya. Dia tuan ni gaga kakak aku. Aku sih senang pada bujumi Joko mas sesak deh. Di sana play ko Andre. Malupo mo ito na apa ko Andre. Kue metu ya dah. Kubur kemarin ngerambi sejari. Video kabel abitri. Aray Fitri. Ya sayang. Gur kak. Ternyata makhluk halus. Ya kira jok sayang. Loka Joka bujungnya. Loka wasa Joka mas sesak. Maga memang ya gah. Oka aja bisa merki jok jalan-jalan he. Tak belum hari libur. Pema pijagi jok mas sesak. Loko apa kada kakakku. Urusan nu teme solar aku Kau sesesa gati sebelum niseng.
Akada masih kamu tuh nanti suruh kamu popo. Ih, kebon na. Purna temi sularaan na. Jadi mau cecen aku puru teme sularaku. Pade sayang. Jangan angkat teme. Mau turin lagi papa ada sedikit kata cinta wang kelingon inna. Itu kenapa lejo lo di? Iya sayang, hati-hati ki. Memang piwat turis si di sayang. Ay, lo kamu mau cari Peter. Kamu sih ganggu keleleng nih. Kita pitri ro. Ay, kamu cari. Sekali aku ni serius tak aja manca. Pitri. Terima kasih. Mau yang macam aku tu Pitri. Demen remisan ke dia metan upoji ko. Mana keweya lo mau poji? Namu isa makada si poji ka Rahma. Sapa no makun relenge. Dia urus ko si poji ko Rama. Terus si Pubene lagi masarang. Apalagi ko si poji mo. Pokoknya harus ya mayo si poji. Pitri. Au, ini mas lagi ganggu tolong sih. Cocok nih. Di Tony itu Pitri tegi jago. Aja mau lagi sayang. Iperi pakai ama sih kok. Di sini jolos ya aku teh. Berusaha berani. Iya paling hati-hati ki. Baca Tony baca kamu. Pak Tony. Oh Tony sayang. Ada nih kok. Cukup ada gorak atu. Mimpi tuh si runtuh Rahma. Dia magaga sayang. Mengagan purus kim boy bangai. Ini boleh sih longku lah sih. Iku emang aku tuh sayang. Udah metono nama kada. Ajina mau lagay magen. Peripe kisiku. Dia sayang, waktu mi ona apa kelana lego kero. Supaya dis kamu manja-manja. Manja. Keren mau manja. Ajina wan terakiles sayang. Pak itu tamu magaget eh. Mau bika lepa belam sayang. Loki maga. Tadi gaget setoku boleh. Sembarang, agak-agak dipegang. Kamu situ daki kok penyakit nguremu sayang. Sana. Ada play. Ki mabe bola. Gemegeloy pagaw. Bosa toki mondrok ko sedinge. Gelo kapak joka sapa tajeki. Pai wani dole runtuy. Bate ku macenne magulili sapa na. Den dole runtuy. Mangin wata maki runtu na deto magagin renna. Biasana ya megin renna mawatang runtu. Coba ka. Ay, tapi lo ngajo ke sapa. Eta si runtu
kursi. Lega pam gelok lo kak susu ngajungku. Jama-jama na saja. Apa-apa si runtuh. Terus si jaman-jamannya. Hah, nih gue tuh aja apa kata toh he? Wah, iya mau lah bandu he. Allah, ikule bandu. Iya. Awe. Eta tanah runtuh. Lesor pak, liwat tanah kamu he. Beta tuh kenapa si runtuh bala? Ikut tajeki, deto ga perubahan. Mapa mula malolo letu maco tato kepelor. Iya, iya kok mago tuh ceng. Mapa mulu malolo letu macua. Tetep mah peketawa-tawa tapamu. Asa we pada majata pata, jadi dia dingin sepak-pakku. Iya di, boleh tuh boleh. Mas cerita ini kopi aja.